ulat. Nga na kening writer, bayo kumate nga na pwede ming isulat ing biyeko. Igtakay ning manyulat, sikat na ka nga na, kung kailangan sulat ing biye mo, ganaganang tao, buong yato, gagamit iPhone, kilala da ka nga na makanyan. Kibat ya po Steve Jobs nga na, pero ring anak ko, dako kilala. Pakisulat ing biye ko, ban kanita, akilala dako ring anak ko. Sikat yan tao niya. May ngari ang Bartimeo, guguli sa keng dalan, ede papansinan ding anak da, ay malunos ko ka na ako, pansinan yun ako man. Ni Bartimeo po palagay ko, bulag. Bulag. At siya akin dalan, pulubi magpalimos. Palagay ko manakit ya, kalupadarang da kalabulag, manakit la rin. Pero siguro yung problema, ede papansinan ding tao. Dalan-dalanan de, paldak-paldakan de, ede pansin. Anya ginulisak ya, masikan. Jesus, malulis ka na ako. Baka mag-iarama. Ede pa rin pansin. Kaya lalo yung ginulisak. Bandang tauli, meto nga tao, yung may kapansin kaya, yung ginutang Heso Kristo. Pausan niya nga na. At yung may kapansin kaya. At anyang dimdam ng payhouse na kaning Ginoo, tambingan linuntag. Likwaning apagpalimos na, memulay kang Isus, bulagay ta. Memulay kang Isus. Anong buri mong gawan ko, kaya ka nga ng Isus. Ginoo, manakit mo sa. Binindisyonan ng Ginoo. Tiggalog na, nga niya duwana. Pero bayo na po inulo ng Ginoo. Kita mong inaus na ng Ginoo. Kita mong pinsina na ng Ginoo. Kita mong dinina ng oras ng Ginoo. Ipalda na pong malwalas. Bartimeo. Ating ko naman metong kakaluguran kanita, ta-text ke po. Panayang bandang tauli siguro, malagad na kami mong may pag-text, na kayo pangumusta. Minsan mig-text siya naman ka na ako. Amo nga na, salamat po ka ring text mo. Pero bala mo, dinayo tanang dinayo. Bala mo, eda nakakilala. Bala mo, eda nakakilala. Hindi po yung maralas daing daring anak tamo, hindi maralas daing daring asawa yun. Yung kay emine balo, yung kay bala mo aliwane kaya kami, yung kay emine kakilala. I-text ke, ako balo emo texting kailangan na, nunay inglingap ko. Imako niya nga be, kay bala ko, makuswelo yung papasyal ke, pero siguro po aliwaman nito yung kailangan. Siguro yung panahon ko yung kailangan na. Siguro itang luklukan ke sa guli yung kailangan na. Ang anak tamo makanyan, balata mo, impera mo yung kailangan na, bakal mo yung kailangan na. Pero ali, may kaditang attention tamo yung kailangan na. Itang apansin tala yung kailangan na. Itang luklukan talat di na lang panahon, ya talagang kailangan ng metong at metong. Hanapin po nitang kanta ng Jose Marichan, bala yun liwa itang Christmas in our hearts, uso na nenan man ito. Ang kanta na pong, can we just stop and talk a while? Pwede tang tok ng saguli, miluklukan ka ta, misabi ka ta saguli. Kung kayo po, aburido tamo, nano tang gagawan, nano ang deadline dapat gawan, nano ang lilingunan tamo, nano ang dapat tang aryan, nano ang dapat tang kay. Akakalinuan ta ng tutok ng at pansinan niya, yung metong at metong. Ini po yung pagganakana at imbitasyon na ng ebanghelyo ngeni. Dalan-dalan taking dalan ng kay, namamansin ing metong at metong. Ating ginuwa tsuyakil lele, dalan-dalanan tayo, sikad-sikaran tayo. Wala mo ing ginuwa yung kukulait, hoy, at suko keni, pansinan nyo na ako man. Kay balata mo, bebeta mo yung misa tamo, king oras ng misa tamo. Pero po sa patini, dapat balo tayo man ibye ing puso tamo. Balo tayo naman ibye ing panahon tamo, ing Ginoo. Amen. Amen. Atin ko pong ayalben metong video minsan. Simple mo po, makuya diya mo. Adwalang driver, mikiskisan la. Kambing lang linawe, marawaking metong at metong.
At no kamwa, pipigilan ding sarili, nakalasinulong. At ina naman aduang maglakad, edabalo, may sapungan la. Aro, may panastala, may panagkas na, may pagkain, binawat dala mo. Payo lang miglakad pa si bayong kay. At naman malengki lang adwa, aro, may sapong la naman, may salbaging panyaliwan da. Aro, may malmura lang, may magkain, pupulutan din kayo, maramdam, at linakad lang pag-gaing nakapalibuntok. May batating adwang anak, maglakad. May sapungan la. Linawaya ing metong ing kalupa ng anak. Ay ba't may liya ing anak? Ay ba't ilang adwa? May kawal la. Ay ba't, sige, bye-bye. Wala. Kanan nitong video, kung sanang kalupa na ring anak, malangkay, may sasapong tamo, talyan ing metong, at kaulan ing metong. Mas payapa, masaya, imbiye, ingyato. Amen. Amen. Mali po na kay magtaka ko. O ba't ating millennials, at maski matuwa, buride imakoy. Kita mo pong dinanas martial law. Kita mo may karanas, makanano nakatamong penakawanan Marcos, makanano nakatamong linoko for the past 25 years. At dening familya hanggang ngayon magtamasa kitang penako na. Kita mo intindihan. O ba't ating taong buride imakoy, boto de i bobu. Ako balo, at nanong burida kayang mapanakong pong malaram, ang pong mapagkunwari. Ito, intindihan. Kanya pong kay ba't kayong binasa yung ebanghelyo ngayon eh? Siguro, alin naman ni Marcos yung pipilinan da. Siguro may kari lang bulag. Kukulisakla naman keng dalan. Hoy, pansinan yun na keman. Siguro may kari lang malililing bulag. Mamaus kukulait kaya katamo. Hoy, pakiramdaman yun na keman. At kani kumupo ay isip. At ang manakitang makanyan, pakipatentala. Pakipagmasyasan la, ganang may pate kayo. Pero oli, siguro kailangan tala mo rin luklukan, magkwento karela, nano talaga yung milyari, nano talaga yung katutuan, alim mo na nung sasabihan da king media tungkol kang Marcos, alim mo itang pamamolang gagawa na pamaglaram. Siguro nung luklukan tala sa guli, ila ang poita mo, pag nagnantang manakit, at gawan, yung dapat gawan para ing bansa mo. Amen. Sasalpantay ako, King Diyos, ibang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Hesukristo ng anak ng bugtong aginuta mo, pengagliking upaya ning banal na espiritu, mibayit kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pakuking krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldos sinubliyang mebie, pepayta siya banwa makalukluk wananing Diyos, ibang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, banmukum ka rin mabye ang poong menga mate, sasalpan tayo ko king banal na espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santos, king pangapatawa daring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king biye alananga. Amen. manalangin tangin ni king Ginoo nga tamong maus kaya,
Ginoo, pasalan mo ke panimanman. Itangan po. Ginoo, pasalan mo ke panimanman. Ginoo, lawan mo ring mataning anak ami bubuklat king biye. Lawan mo ring matangmit mong kapanaligan. Karing sasalpantaya king kekang payintungol. At katman mo king kekang sala. Nga tamong manalangin. Ginoo, pasalan mo ke panimanman. Lawan mo ing sayaring matang biyasang lugod. Lawan mo ring matang mila ko ningning pauli ning sama ding bigo. At nga tamong manalangin. Ginoo, pasalan mo ke panimanman. Lawan mo ring malungkot ng mata, ring daralan kasakitan. Lawan mo ring matarang alang ding bulag. At nga tamong manalangin. Ginoo, pasalan mo ke panimanman. Lawan mo ding mataring alanang pag-asang sinuko king biye. Lawan mo ingapi ka ring mataring manatiling magkapilit. At nga tamong manalangin. Ginoo, pasalan mo ke panimanman. Para po karing kapatid mong mag-birthday, Ludgarda Leonardo, Cristina Balagtas, Owen Oligario, Mila Rodriguez, Bong David, Grace Kayanan, Mary Miel Sikat, Van Serrano, Dr. Mirna Bacani, Peter Abelard Sabado, Paulo and Gabe Marcelo, Jerry Dumawal, Lance Aldright Onyo, Cyril J. Kiliano, Crisanta Estrella, para po karing intensyon ng Doktora Leleng Santiago, Francel Torno, Apple Nulud, para po karing kapatid mong masakit, Cecil Denise Lamera, Attorney Dante David, at para po king kaladwara ri Jesus Tayag, Ramon Ricafort Jr., J.C. Drenz, Aurea and Zenon Arcilia, Venancio Garcia Jr., Gertrudes Laxina Swing, Cristeta Tixon. At para po karing CWL na minimuna king Rosario Ngeni. At para po karing sarilitang intention ampong kayadwanan. Tahimik talang paramdam king Dios. O Diyos ay pami, ibuklat mo kay mata, kim pamangailangan daring kaparaming tao, kalupan at kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Amen.
Manalangin kay kapatid, baning kay katamong daon, matanggap lara pananing Diyos, ibang mayupayang tuto. Tanggapanes sa aning Ginoo iting daon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyu, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, ning upaya at sikanan, tanggapan mo rin ning ayin ayayampang mi, at bustan mong ingkya kang kasuywan, pagdala na keng tula at ligaya, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginuma natiliya kaya kayongan, At kaya kaante mo, isipan niya at luguran ng Diyos. isipan miya at kaluguran. Pasalamat aking Diyos sa ginuta mo. Itiing karapat dapat at matulid. Tunay pinangkarapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o iba, Diyos kingalanganga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Kapamilatan ning kayang krus at pamanyubling mebye, kinabos mo kami kingalang kapupusan at kamatayan, at inaus mo kami king ligaya, aginawa kaya kami anting lahing pinili at banal abalayan. Uli na nita, kambedring sablang koro ding angeles, daralit ming kaya kaligaya at ngamingan kakanta. O Diyos ay pami, tutukang banal, at buriming paramdam keka, ing kekaming kapasalamatan. Daraon mila keka dating tinapi ang pong alak, at adwan ming itubod me ing Espiritu Santo. Bandeti, malyari lang katawan at daya ning ginuming Jesu Kristo. Ban kanita, adaon mi keka, ing pigkalog mo kekami. Ketang benging bayo yamate, kabang kasulo nala ring kayong kakaluguran, king karelang tauling hapunan. Kinwaning tinape, pasalamat ya keka, pirasune, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, hamidaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't naning hapunan, kinuwaning kalis. Pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayong disipulos nga na. Tanggapan niya iti ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kayot para ka ring sablang tao. Banketa, mi patawaran la ring kasalanan. Daptan niya iti
anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo ng Ginoo anya matulat ang ipasyag ing misteryo ng kasalpantayanan. Iba, uling kaluguran mo kami, agkatan mo keng lumapit keng kekang dulang. Katmuan mo kami keng tula ning Espiritu Santo, kabang tatanggapan ming katawan at daya ning kekang anak. Ginoo, alakang kakalinwan karing anak mo. Adwan ming ingatan mula deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco, kaya kaming Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, at panalangin mila, ding kaya kaming makatwa, at ding kaya kaming miyang ubiye. Ganakan mula ding daralan kasakitan at lungkot, ganakan mo ding Kristyano no karin lapaman, at ding sablang tao king mabilo gayato, lalong-lalo na ring masakit at ding pakakalolo. Maglapo kaming kapuryan, pot ang akakit ming gagaan mo para kaya kami, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. Ing kapamilatan ng Kristo kambenat kaya, ibang mayupayang tuto, kagum ning Espiritu Santo, pupuri ang dakat parangalan, manggaman, kingalangang Ganipunting metong familia, abe-abe tamong may papanalangin king Dios, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Sulit antipanwa mi pamintwaning lugmo ingkakanan mi king aldo biemu ke kami king aldo at ipatawad mo ke kami. Diing salami ke ka, anting pamamatangat mi, karing mi kasala ke kami. Sawal king tukso, nune ikaw sinarang, emuke ay sawal king tukso, nune ikaw sinarang.
Tikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaw paning kang pakalolo. Parati kaming may kabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling keka ing kayarian at ing kayapayan at ing ligaya, manggaman king alanangga. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan babya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, no nelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyet, magari, manggaman, king alangang Amen. ing kapayapanan ng Ginoo, manatili sa nakapilan man kaya kayongan. At kaya ka antimorin. Malugod tayo pong ibigin ing kapayapaan ng Kristo, King Metong at Metong. Kapayapan po kaya kayongan, peace be with you. Kapayapan po. Ini po yung ginutang Heso Kristo, ing kordero ning Dios, amilalako king kasalanan na ning yato. Mapalad tamo itamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Ginoo, e kumatampang tanggap kaya ka, dapat igkas miya ingamano mo, kumayap na ako.
Mapilan mo pong kapabaluan, so mumuna pundili, ausan ko renggang EMDC, metong yangal doing seminar tamo itang October 29, Friday. Simba kayo itang alas 5:30 ninggat panapon, Friday, October 29, kay bat October 30, ingke kayong recollection, alas 8 hanggang alas 10. At inta mo pong Living Rosary, ngening Sabadong daratang, kay bat na po ning misang alas 5:30 gat panapon. Kalupan na nini. Kay bat na po ning misa, mag-Living Rosary tamo, baka kininakilog pisamban po tamurana naman para pangwakas po ning bulan ning Rosario. October 31, bendisyonan tane po ing mayari ng gazebo, panimunan da po ring bayong fiesta committee, pati po ing kakatamong Columbari Phase 2 mabindisyon nepo. Kay bat, pabalo ko po ulit kayo, October 31, Domingo ya po ita, hanggang November 10, makasaraya ing kakatamong sementeryo. Bawal la ring grupo-grupong dadalan ka rin. Lalong-lalo na ring magdroga ampong mapanako. Bawal la king sementeryo. Okay? Dapat po, ikami po kinipisamban, kaya bedaring EMDC, mag-umpisa pong Miyerkules, October 27, bayo misa, alas 4 ninggat panapon, muntake po ka rin, balang bindisyonan, ding kaya kayong pansyon. Mag-umpisa pong Miyerkules ita, Biyernes, Sabado, hanggang Sabado, bayo ya misara ing sementeryo. Kay bat November 1, at inta mo pong misa ketipisamban alas 6 ning abak, ang pong misa king Barangay San Nicolas alas 9 ning abak para po karinggang miyango bieta mo. Okay? Alas 6 ing misa keti, alas 9 king San Nicolas para karing miyango bieta. Agkatanda ko pong isulat la keng papel, ken mong papel, dengang lagyo daring kaya kayong miyango bieta, idalayo po keni magsadyatang kawa keni nung no karin masilabla anting panalangin king banwa. Kay bat, kapanyawsan po karing kapatid tamong kakasal, John McLean Aliera ning Santa Ursula, kasalya king kang Raven Estrella ning Lubao, Francis Bustos ning Santa Ines, kasalya kang Jenny Rose Muan ning Minalin, Rosen Jasper Tayag ning San Fernando, kasalya kang Pauline Dayan Kayanan ning San Miguel. Ngani pong Nobyembre ing kasalda. Den kolekta tamo po anyang milabas sa Domingo, pasalamat ko po kaya kayo, minabot lang may git 21,000 pesos. 21,000 pesos. Den pong milabas sa Domingo, halos mag-average tamo pong 20,000 balang Domingo karing kolekta. Detangan po, bibiyala keng PPC para king gastusan na pong aldoldo niting pisamban tamo po. Kay bat, ausan ko po reng kamaganak da, reng miyangubye, Nerisa Domingo, Emmanuel France, Ampoy Rosa at Jose Bustos, matibagno po retang apartment nung nukarin lang makakana, pakikwayo po reng butol da, ikayong kamaganak da. Pasulat ko po king opisina, deng lagyo, darining miyangubye na makaburol king malating apartment na dapat tanang lasakan. Itamo po, salamat po, patuloy po ingobra king sementeryo, balang mo mayari ni itang Casillas bayo November 1, ang popuretang dalan kasalukuyan dopong sa Cement 1. So itamo po, dakal pong dakalas salamat king pamakyabeyo, pamisan metong yo, pamagmasabalyo po king kakatamong parokya. Makataba pong puso, ing pamanintindiyo, ang pong suportayo po, king kakatamong parokya. Dakal pong salamat kaya kayuhan. Talakad po. Para po kayong simple tamong panalangin, lalong-lalo na para karing anak tamo. Bapong Maria, mit mo kaking grasya, ing ginong Diyos sa tsukeka, nuwan ka karing sablang babay,
nuwan niya panamaning buoning at siyan mo'y Jesus. Santa Maria, induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi. Amen. Santiago Apostol, Ipanalangin mo kami. Virhen ng Santo Rosario, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Ini po yung simple tamong assignment. Ngayon malapit na po yung bakasyon. Luklukan niyo po hanggang 5 minuto. Deng apuyo ampon ding anak yu, makipagkwentuhan kayo mo po karela. Okay? So ito mo po, dakal pong salamat kaya kayungan. Ingino manatilia kaya kayungan, At kaya ka antemori. bendisyonan na kayo at antabayanan ng Ginong Diyos at ng kaya kong familia. Ingib pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Amen. Ing misa tamo mi daune, kayo king kapayapan at tula ng Ginoo. Salamat king Diyos. Maya pabengi po kaya kayungan. Salamat po king pamanagon niyo. Mimingat ko po potang muli kayo. Good evening po.